Došli, dragi moji, na kanalu Lenormand Ela. Danas radimo jedno čitanje, proricanje sudbine. Znači, ne znam kako će čitanje da se zove. Svi koji ste prvi put na mom kanalu znate da ne radim ništa po nikakvom šablonu. Znači, dešavanje u narednu godinu. Tako sam zamislila, a šta će kartice da nam kažu, ne znam. Imamo i šoljice ispod ovih slika, znači da vam ne oduzimaju pažnju, boja, ne znam kako god. Uglavnom imate obilježivače, prva grupa, to će biti ova karta, i šoljica, već ste vidjeli, i druga grupa, to će biti ova karta. Znači, ja bih rekla ovako, u samom startu ćete vi znati da li čitanje je za vas ili nije. Tako da, samo ako osjetite da to nije za vas, samo preskočite. Znači, ovo su generalna čitanja, analize i tako, ne mogu da rezonuju sa svima. Kao što ste navikli da ćemo imati poruke, smjernice anđela, tako da ću se potruditi za sljedeću godinu da vam dam što više poruka, smjernica, gdje trebate da budete oprezni i tako dalje. Hajde da vidimo, dragi moji, prva moja šolja. Pozdrav za moju prvu šolju i svi što ste birali ovu karticu. Hajde da vidimo prvo što ćemo ovako otvoriti za ovu šolju pre nego što otvorim šolju, šta vi očekujete i šta treba da rešite u narednu godinu. Hajde da vidimo, poruka koja ovdje glasi je da posle kiše dolazi duga, što je, znači, i tako. Čuda su svuda oko nas, samo treba da ih primetimo, znači, ali kad zapadnemo u neku kolotečinu, onda i ne možemo. Tako da nam je potrebna pomoć. Hajde da vidimo zašto vas je ova energija privukla, vaša trenutna energija, pa ćete vi po tome poznati da vi ste doživjeli neki gubitak. Moguće na emotivno, poslovno, zdravstveno polje, uglavnom vidimo gubitak. Moguće da ste izgubili čak volju, ali ovdje postoji jedan leptir, znači jedna karta, 1000 znakova, simbola, tako da bih rekla, možda je neko otišao, možda je neko, ne znam, doživio neku nesreću, ali ne vidite ovdje leptir, kao ono, glava vam je dole, a veći leptir je tu. Znači, postoji izlaz za neku vašu situaciju, prva karta govori. Kakav i god da je gubitak, ja bih rekla, samo treba da se podigne glava, kao upravo i ova karta što nam kaže. Da pogledamo, znači, oko sebe, čuda su svuda oko nas, baš bukvalno ova karta i ova karta nam se poklapaju. Hajde da vidimo, posle kiše dolazi sunce, što je živa istina. Vaša energija trenutna. Da, moguće da ste izgubili, da je otišao neko vaš blizak ili vi. Znači, vi ste jako duhovna osoba koja je, taj duhovan deo je dosta moćan, intuicija, znači baš velika, ali nekako da. Nešto je ovdje bilo skriveno u prošlosti od vas, da li je to nešto poslovno, da li je to nešto, znači doživjeli ste apsolutno jednu energiju koja meni se uopšte ne dopade. Jednu situaciju, znači u prošlu godinu, gdje vam je bilo potrebno možda i isceljenje i savjeti i ne znam kako, savjeti, da se savjetujete, kao da je uzeto nešto vaše. Imali ste dosta neprilike, dragi moji, iz prve grupe. Energija koja dominira ovdje je zemljana i vodena energija. Imamo elemente od vazduha. Ajde da vidimo još malo, znači, vaša energija što pokazuje. Da, jako ste usamljeni, moguće da ste imali neprijatelje, svih imamo, moguće da ste imali
neprilike s porodicom, u porodici, ali ono što je bitno, neprijatne situacije su oko vas i ja bih, što kažem, unutar sebe, tako bih rekla. Znači, prva šolja kaže da ste vi doživjeli neku situaciju koja nimalo nije bila dobra. Duhovne karte vam savjetuju. Šta? Za sljedeću godinu. Otkrovenje. Znači, ovaj špil mi je takav da moram da ga skrivam. Otkrovenje. Odlično. Prava ljubav. Sad kad kažemo prava ljubav, vidite, mislimo i na to da vama je potrebno prava ljubav, pravi ljudi, prave osobe, prave situacije. Vi ste jako duhovna osoba, jako prosvetljena osoba koja teži ka nekoj istini, ka nekoj pravdi. Zato i negdje ste zapali u tu rutinu koja vas je dovela na dnu. Da vidimo šta je drugo savjet za vas. Mir. Kaže, vama je potrebno mir. Mir da bih došli do nekih odgovora. Dobro. Duhovan odmor vam je potreban. Mislim da ste se previše dali u nekim situacijama, u nekim, ne znam, jednostavno možda je to situacija, možda je bolest, možda je posao, možda je ljubav, gdje ste se već umorili. I vama je definitivno potrebno odmor, duhovni odmor. Vi posjedujete tu unutrašnju svjetlost, gdje još sam vidjela kad ste izabrali karti, kad smo otvorili karte, znači, ali postoji neka tuga i strah koja vas nekako vuče. Ali kartu koju imam na dnu kaže, postoji lek, moram i ovu lek za vas. I postoji nešto što može da vas pokrene. Hajde da vidimo šta kaže šoljica. Pre nego što otvorim šoljicu, otvorit ću ovako. Znači, uz pomoć tarota za sad su dovoljno. Hajde da vidimo šta nam kaže šoljica. Znači, ja uvijek napomenem, ako kuvamo, ja tako radim, znači šolju za gledanje u šolju, onda kuvajte izvorskom vodom, kupovnom vodom i neka je što manje šolja. Što manje šolja. Ja bih rekla da ovako, jako ste intuitivni, jako ste duhovni i ovdje nam karte potvrđuju da ste vi neka osoba koja možda je već u braku, zauzeta ili teži ka tome, ali ovdje je potrebno neko isceljenje. Hajde da vidimo šta kaže šolja. Znači, ja ću šolju podijeliti, ja znam kako da podijelim, tako da u 4 dijela. Ovdje ono što prvo vidim da ćete vi, bili ste već, vidimo ko ste bili, vidjeli smo i ovdje se pokazuje, izrazuje vaša duhovnost i vaša svetlost koja nekako iz nekog razloga je bila, morali ste da budete pod neki oprez, znači morali ste biti pažljivi u nekim situacijama, da procenite i tako dalje, da procenite da li je to dobro ili loše. Ono što ja ovdje vidim, da ćete vi u naredan period doneti bitne odluke. Ovdje su odluke bitne. Dugo vremena razmišljate kako da ih donesete i šta da uradite, šta da preduzmete. Vagate da li da se pokrenem, da li da ostanem tamo gdje sam. Razmišljate, čak vidim da se i savjetujete i odlično što se savjetujete. Znači, ovdje vidim odluke koje sljedeća godina vam donosi. Ono što drugo vidim ovdje, da su ovdje u pitanju i neke sudbinske promjene. U kom smjeru idu te sudbinske promjene? Ja bih rekla da ćete vi
neke neprijatne situacije imati, da se ne lažemo da ćete ih nemati, ali znači vaša upornost i vaša duhovnost, nebo, ja bih rekla da vas nebo čuva na taj put koji vi negdje i težite na tom putu, da se ostvarite, da li poslovno, da li emotivno, vidjet ćemo. Znači, taj put koji vi težite, imate izlaz, mnogi od vas koji nisu u braku, ne znam, nisu u vezu, moram da kažem da vam donosi ova sljedeća godina jednog stabilnog partnera. A oni koji su u brakovima, vidim da će tu biti nekako da se slegne ta tjeskoba i nemiri između vas. Što se tiče vas, znači vi ćete biti u situaciji da morate neke neprijatelje ili ne znam neprijatelje ili osobe koje su bile tajanstvene, a vi znate koji su te osobe, tajanstvene, dvosmislene, nerealne, da otpustite. Da. Posebno to mi se ukazuje od marta, negdje mart mjesec, pa bih rekla februar, mart, april, gdje ćete vi napraviti jednu selekciju. Znači, budite oprezni, imate znači, ljudi, osobe koje su zavidni iz nekog razloga, budite mirni, staloženi, vaš položaj na poslu vidim da će možda privremeno biti ugrožen, ali budite optimistični jer neko je posmatrao sa strane šta se dešava, posebno na poslu, tako sa strane ja bih rekla. Ovdje vidim baš jednog kralja, mislim, to može da bude osoba koja može da vam pomogne, plemenita osoba, iskrena, savjesna, ne mora baš bukvalno, može to da bude neka to je očinska figura, osoba može da bude iz porodice koja može da vam da dobar savjet i vi negdje i očekujete šta i kako, znači dalje, kao da čekate neku potvrdu. Ajde da vidimo da li ćete dobiti tu potvrdu za napredak. Vi težite ka nekim promjenama. Ja bih rekla i na emotivno, i na emotivno, a posebno i na poslovno polje. Sljedeća godina vam donosi to što smo već rekli, znači ulazak, da, vama se srušila, znači i ovaj kralj, kako sam već rekla, kralj koji sedi i onako čeka da se pokrenete. Hoćete, ali pre toga mora da se sruši jedan sistem, znači i sama karte kažu da je potrebno rušenje prošlosti, znači šta da kažem drugo nego da srušite neku prošlost koja vas vuče na dno. Vi najbolje znate kako ćete to uraditi. Mislim, šta je to u stvari? Kakva je to prošlost? Za neke vidim hajde da vidimo, znači za neke vidim da je ovdje baš ste bili onako u jednom lavirintu i bez kompasa, bez čak moguće da ste, ne znam, mjesto gdje živite ili nekako ste tu živite ili to može da bude i poslovno okruženje. Vi ćete tu počinjete iz nule. Da. Jednostavno ne ide vam. Jednostavno osjećate da treba promjene. Vi osjećate, vi ste osoba koja je jako intuitivna. Ne znam koga imate na nebu, ko vas čuva s neba, ali imate. Sigurnost. Znači sigurnost i ovaj kraj negdje vam govori da vam je potrebna ta sigurnost. Vi se ne osjećate sigurno, ali u sljedeću godinu vi ćete raditi na tu vašu sigurnost. Da li na emotivno ili da se ne ponavljam poslovno, porodično polje, uglavnom vama dolazi sigurnost. Prepreke koje ovdje vidim nisu lake, da se ne lažemo, znači, ali kao da ono počinje, ja sam rekla, februar, mart mi je jako bitan za vas,
Nešto je bilo karmički, nešto je bilo što morate da prođete, da shvatite lekciju, ali ovdje ipak imamo kartu koja kaže da ste vi osoba koja ume da se pokrene i ima to znanje, ima tu umešnost, ali imate i podršku. Imaćete i podršku. Tako da sljedeća godina vam donosi promjene baš stajete na noge, ali budite oprezni jer imate još uvijek okolo vas, samo u vas, kako sam rekao, u vas postoji neka sumnja i briga. Da, od vama se sve očekuje, znači ovdje vidim da se zato možda očekuje, ne znam, da vi budete alfa i omega, ali zapali ste u tu situaciju koju smo već vidjeli, znači prosto da ne možete da znate gdje vam je glava, da se pitate, ali ova godina vam donosi promjene na tom polju. Da. Drugo što vidim da ovdje mnogi od vas će promijeniti ugao gledanja i to je potrebno, znači da promijenite ugao gledanja. Neko vrijeme morate ostati u miru, znači ne možemo u miru u današnje vrijeme da ostanemo, ali znači ovdje mi se ukazuje jako bitne promjene, sudbinske promjene, i u kartama sam izvukla sudbinske promjene i ovdje, znači tako da bih rekla da ćete uspjeti da prođete ovu reku, da ćete uspjeti da prođete neke prepreke, zato što pred vas su nove mogućnosti. Znači da se ne lažemo da neće biti lako. Trebate, ovdje vam šolje savjetuje da dobro razmislite, vi već negdje ste i počeli taj proces, da razmišljate šta je potrebno da se promeni u naredan period i već pravite plan. Znači ovdje se pravi plan. Ja sam rekla, jako mi je drago što vidim da ćete ući u nešto ozbiljnije ovdje. Ovdje imamo i raka, i u šolji, i u kartama, znači ribe, jarca, strelca. Tako da mogu da kažem da ćete biti, ako se pitate za neki, ne znam, put ili kako god, neka promjena, pogotovo put mi je nekako naglašen, neko putovanje, kao da želite da gradite nešto novo na drugo mjesto ili da se, ne znam, vratite tamo, uzmite vi kako rezonuje. Na tom putu imat ćete prepreku, znači razgovor koji negdje ste, ili put koji ste odlagali, neće možda biti tako lako, ali bit će moguće. Tako da vi uzmite kako rezonuje. Ovo nisu lične analize, tako da trudim se da dam što više poruka. Da. Ajde da vidimo još malo, znači pazite se, dragi moji, da vas ne uvuku u sljedeću godinu, posebno letom je naglašeno, da vas ne uvuku u neku, ne znam, situaciju da potpišete nešto, da se složite s nečim. Leto mi je naglašeno, za neke vidim proleće, potpišete ili date, ne znam, svoju saglasnost, tu pripazite. Pošto su to ljudi, osobe koje vam ne misle dobro. Da. Hajde da vidimo šta je to na emotivnom planu. Znam da vas to najviše zanima. Znači, ova godina vam je bukvalno godina isceljenja gdje ćete prepoznati šta je dobro, šta je loše i gdje ćete napraviti selekciju. Već da se ne ponavljam, ja sam otvorila i duhovne karte. Hajde da vidimo to emotivno polje. Na emotivno polje vidim oni koji su to doba, vidim trudnoću, ali za neke vidim i proširenje porodice. Sada uzmite kako rezonuje. Znači, vidim na emotivno polje da možda upoznate neku osobu, upoznate ili počnete vezu, ukoliko ste slobodni, rekla sam, vezu
s osobom koja je iz vašeg okruženja prijatelja. Ukoliko ste u braku, vidim da tu stoji, kao i što sam rekla na početku, stabilizacija. Znači stabilizacija na emotivnom planu, znači tako da i emotivno polje mi je ovdje dosta dobro. Zašto kažem dosta dobro? Jer vidim neke situacije koje su bile neprijatne na emotivnom polju i dosta čak i konfliktne i ne znam, možda ste prošli. Biće napeto još na to emotivno polje, pa ja bih rekla ovdje ovako. Pa dobrih 3 mjeseca, možda 2, ajde da kažemo, gdje će biti napeto, ali moguće. Znači, ipak ćete vi na to emotivno polje upoznati ili već poznajete osobu ili imate osobu koja je pored vas, ali u svojstvo prijatelja, prijateljice. Ali vi ćete ove godine, vam stoji sudbinske promjene ove godine. Da. Ove godine uspjeti da razrišite. Zašto imamo ovdje kod vas dvoumljenje i strah? Zašto? Ajde da pitamo zašto. Aha. Da, vi ste se povukli od to, u smislu nije to za mene, znači zašto ste povukli? Da, doživjeli ste neku bol, neko razočarenje na emotivno polje. Pošto vidim da ste u konfliktu s emocijama. Da. Ajde da vidimo zašto. U konfliktu baš povukli ste se, jednostavno da. Ali vama dolazi ravnoteža, upravo zato i ovdje vidim tu ravnotežu na emotivno polje. Znači, može osoba da bude sad, ajde da ne, imamo i elemente od vatre, elemente od vode, može osoba da bude u toj energiji, imamo vagu. Znači, ovdje dolazite do jednog, ja bih rekla, polje, situaciju na emotivno polje gdje ćete izravnati račune. Da. Jednostavno, bitno je da vi sami donesete, da, bit ćete ponosni. Znači, zato mi je ovdje u šolji to nekako naslikano tako da se pitate šta da radite. Samo hrabro i tarot vam savjetuje, znači nemojte da se povlačite, ono što je vaše, nemojte da odustajete od ne znam, morate da promijenite i ne znam, možda ste živjeli neki život onako, posebno na emotivno polje, kažem, da ste očekivali, da ste bili u čekanju i ne znam, pa zato mi je i ovdje neka lisica i neka neiskrene osobe, neiskreni ljudi, na emotivno polje kažem, koji su vas doveli da jednostavno, da ste u konfliktu sami za sobom. Da, to kaže šoljica. To kaže tarot, znači za prvu grupu mogu da kažem da vam dolazi promjene, blagoslovi koji ćete imati mogućnost da ih prepoznate i da donesete mir u vaš život. Vama je potrebno mir, vi negdje to osjećate, neki od vas već razmišljaju u tom pravcu. Kupovina neke imovine, možda kupovina za neke ili novi posao. Da. Dosta mi je ovdje izražena molitva. Da, molitva. Rekla sam da ste jako duhovna osoba,
Sad možda kažete, pa ne, ja ne idem uopšte, niti ne znam, posećujem verske objekte. To nije to. Duhovnost je unutar nas. Da. Jako mi je drago što ćete vi, dragi moji iz prve grupe, uspjeti da pređete jedan most, jednu baš jamu i da vas čeka ljubav, da vas čeka nove situacije, ali rekla sam, neće biti lako. Hajde da vidimo šta ima ovdje savjet za vas. Mada smo već otkrili, ali nikad nije na odmetu poruka više. Savjet za vas. Za sljedeću godinu. Vaša godina donosi možda i to što sam vidjela u šolju, vraćanje nekog duga, da li ste vi dužni ili jednostavno dug, neki dug. Ovdje se isplaća neki dug. Da, isplaća neki dug, da li je to baš dug ili jednostavno ovdje se zatvara, u prvoj šolji se zatvara neki karmički ciklus. Da, vi definitivno pravite neki proboj, idete napred, znači konačno dosta mi je svega mi je preko glave i vas da vidimo. Da, izlazite iz tog stresa i ne znam šta je i potrebno je da izađete. Mnogi od vas će početi život iz nule, od nule. Ja sam rekla da ste vi dobar učitelj, ali vam je potrebno i savjet. Mislim da ćete se savjetovati sa dosta dobrih ljudi i osoba. Hajde da vidimo još za vas. Mnogo su nam ispale. Ja ću uzeti samo jednu. Ovo što je prva. Da. Znači, posle nekih savjetovanja, razgovora, diskusija, vidim da ćete, posebno leto mi je naglašeno da ćete baš bukvalno doći do, nije vam bilo lako, znači neću baš sve da bit ću kratka, napravite velike transformacije i rekla sam da vama stoje sudbinske promjene tokom ove godine. Vi sami imat ćete pomoći, to smo vidjeli u šolju. Da, transformaciji, vrijeme za otpuštanje starih nevolja, obrasca, kako god. To bi bilo sve za moju prvu šoljicu, znači imat ćete moć, imat ćete viziju, da neke stvari koje su bile mnogo loše, ne malo. Vidim da ćete ih otpustiti. Neće biti, i da se ne ponavljam, neće biti lako. Imat ćete prepreke, ali znate kako, kad ova karta izađe, a to smo vidjeli u šolju, da morala sam da maknem šolju, to znači da ćete te karte uspješno, te probleme uspješno prebroditi, ukoliko naravno se budete u miru i tišini. Da, vama ljubav dolazi definitivno, možda je već tu, znači čak za neke koji su slobodni vidim da započinju vezu, konekciju sa svojom srodnom dušovskom, ne morate da budete, ali ovo je ljubav, znači vama ljubav dolazi. Jako mi je bitno, znači dogovorite se sami sa sobom šta hoćete, a vi ste već počeli taj proces. Tako da to bi bilo sve, znači, za moju prvu grupu. Ono što mogu još da vam dam kao savjet za sljedeću godinu. Ajde da probamo. Znam da vas zanima to emotivno polje, pa ću vam dati poruku više. Oni koji očekuju pomirenje i zbližavanje, vidim da će ga biti.
Ovako, ja ću otvoriti pa šta budu kartice rekli. Da, bili ste jako blokirani na emotivno polje. Da, i u šolji je bilo pomirenje, neko zbližavanje, znači već sam rekla, čak ulazak u nešto ozbiljnije. Na emotivno polje vama dolazi rješenje. Da, sudbinske promjene na emotivnom polju. Znači neke lažne situacije, pripazite, dragi moji, pripazite, imate, što kažu, dušmani, imamo dušmane, imamo ih svi, moguće da je bilo uplitanje neke treće energije, to će se nastaviti dalje. Šta je potrebno ovdje, kako da prepoznate tu treću energiju, ali ono što mi je bitno da ćete na emotivno polje za neke od vas, ovo su ipak kolektivne analize, nemojte da uzimate samo poruke. Uspjeti da prepoznate laž, znači zato smo ovdje da damo poruku, smjer, okrenite pažnju na osobu koja nosi masku, a pretvara se, ta osoba vam nekako zaklanja ovo sunce. Koja je ta osoba? Može da bude mlađa od vas, osoba koju zanima samo financije, osoba koja mlađa od vas, znači broj 9, 34 može da bude zemljana energija ili vodena energija. Mlađa od vas, to može čak da bude osoba koja je iz vašeg okruženja, a za neke vidim da je to osoba iz vaše porodice s kojom ste u nekom srodstvu. Za neke će biti to vaša osoba koja da ste poslovno povezani, a za neke da ste u vezi, ne u braku, u vezi s ovom osobom. Da, ženska osoba. Jako lepa, jako harizmatična, a u duši nosi baš ono što kažu nemir. Stvara vam nemir. Pripazite tu. Otkrićete vi na emotivno polje mnogo tajni i baš ćete se onako bukvalno hvatati za glavu, pa kako je moguće, zar je moguće? Moguće je. Ali vi ćete prepoznati, znači i na emotivnom polju vam stoji sudbinske promjene. Bili ste u blokadama, bili ste u stresu, bili ste u energiji da ne možete da prepoznate izgubili ste nešto bitno. Ja bih rekla da ste izgubili mir, da ste došli bukvalno u jednu situaciju da ne znate kako je. Ova osoba, ako se prepoznate da vam je napravila haos na emotivnom polju, ona će se opet vratiti, da znate, i ove sljedeće godine. Zato kažem, budite oprezni, to može da bude trougao, četvorougao, znači bilo kako, ljubavnik, ljubavnica. Ne dozvolite da vam, znači, ako se prepoznate u tome, slušajte svoju intuiciju, znači svoj unutrašnji glas. Da, osoba je možda mlađa od vas. Možda ima, ne znam, da voli takve svjetle boje, osoba koja se predstavlja kao dosta kreativna, dosta sposobna, ali je pod maskama. Nju samo zanima interes. Da. A vi ste uporno možda ste zato tu negdje i zaglavili na emotivno polje, jer ste dali fokus na nešto što nije bilo bitno i važno za moju prvu grupu. Prepoznaćete tu osobu, to je osoba koja se nastavlja iz prošle godine. Ja sam rekla da vama ljubav dolazi i to sudbinske promjene, znači prepoznate ovu energiju. Ova energija vam je napravila haos. Ipak završit ću čitanje da vama je potrebno, ovo je godina vašeg isceljenja i porodično i poslovno i emotivno, čak i zdravstveno. Da.
To bi bilo sve za moju grupu, za moju prvu grupu, dragi moji. Hvala što ste mi tu, hvala što vam se dopada ovaj način tumačenja šolje, znači način šolje i karte. Dobila sam jako puno poruke i poruka, kao što smo rekli, znači posle kiše je duga i to nikad nemojte da zaboravite. Čudo se svuda oko nas i potražite čudo unutar sebe. Otvorite se za nove životne situacije. Nemojte da živite u strahu. Savjetujte se sa ljudima koji su soodvetni za to polje, recimo emotivno, poslovno, kako god. Ne verujte svakome. Vi ste duša koja je poverovala mnogim lažima, obećanjima i zato ste negdje zapali u tu energiju. To bi bilo sve za moju prvu grupu. Tako da uzmite ono što rezonuje, ono što ne, odbacite. Pozdrav za moju drugu šolju i ovu karticu. Hajde da vidimo, dragi moji, prvo što ćemo pogledati vašu energiju. Znači, ne može da rezonuje s nekim uopšte, a s nekim može čak i 100%. Tako da ako osjetite da to nije to, samo preskočite. Znači, čitanje jer nije za vas jednostavno. Tema nam je promjene tokom naredne godine. Hajde da vidimo vašu energiju i znači vašu energiju prvo. Vi ste jedna jako pouzdana osoba koja može da bude od poverenja, odana, osoba koja uvek ima savjet, uvek ima dobru reč za sve. Vi negdje to očekujete. Svoju tugu kao da prekrivate svoju tugu, ja bih tako rekla. Tugu znači neke tajne koje ste saznali ili doveli su vas u neke misterije, nešto što neočekivano što ste saznali. Razmišljate šta da preduzmete dalje. Šta da preduzmete dalje, znači ako se nalazite u toj energiji, da razmišljate da su potrebne promjene i da je vrijeme da promijenite nešto u svoj život i da je vrijeme da ne držite na srcu ovu tugu, ovu misteriju. Vi razmišljate, vi ste osoba koja negdje vam i savjetuje vam se da razmislite da li je sve ovo potrebno. Kad otvorimo šolju vidjet ćemo. Možda ste sama, kako god. Vama puno toga nedostaje ovdje, znači vidimo da ste u nekim iščekivanjima, čak možda imate i brigu oko nekih znači okruženi ste sa ljudima, osobama koji vam piju energiju. To mogu da budu vaše osobe, to mogu da budu na poslu, to mogu da budu u porodici. Može da bude da ste saznali neku tajnu vezano za tajnu vezanu za neku osobu, da ste otkrili, to možda bude, rekla sam već da se ne ponavljam, posao, porodica, prijatelji, znači čak zato se osjećate jako tužno, jako nemoćno, slabo, iscrpljeno. Znači, budite oprezni, ja bih rekla. Vi ste osoba koja negdje je zaboravila da se smeje, kratko rečeno. I zato ste negdje i tužni, i melanholični, u žalost, u suzama. Znači, ovdje mislim da ste doznali mnogo toga što vas je dovelo da ne možete da osjetite sreću. A vi ka tome težite. Doznali, saznali, izgubili, kako god. Ako se nalazite u toj energiji da ste doživjeli čak i bolest, čak i izdaju, prevaru,
da ste jako usamljeni i da težite ka nekim promjenama, grčevito se držite nekim, kako da kažem, pa ne bih rekla tajne, nego nekih uverenja koji vam prave neprilike. Da. Ovdje imamo zemljanu, zemlja vatra, elemente od vode. Da. To bi bilo. Hajde da vidimo poruku, karta koja vas je privukla kaže da učinite prvi korak ka cilju, znači hrabrost. Ovdje i same karte kao da se pitate, meni ne nedostaje hrabrost. Znam da treba da se pokrenem, znam da treba da otvorim dušu, znam da treba da pođem korak napred i upravo ova karta vam poručuje da pođete korak napred. Mali koraci, ali već ste pošli. Hajde da vidimo šta vam karte savjetuju. Ove duhovne karte, sad sam uzela jedan drugi špil koji ja jako obožavam. Uvijek mi daje prave smjernice i u privatnim čitanjima. Morate da prihvatite ljubav, kao da ste se, vi ste iscrpljeni, moram da otvorim šolju, da, pa... I kad sam prvi put, kad sam ocedila šolju i rekla sam, Bože moj, znači kao da vam je blokirana ta čakra, emotivna čakra. Znači, nepoverenje u ljudima, imate valjda i razloga zašto. Ovdje su nam dve ispale. Znači, vjerujte u sebe i svoje sposobnosti, zato sam i odabrala ovaj dek. Znači, vi ste jako sposobna osoba koja, znači, uvijek nađe izlaz za svakoga, uvijek nađe rješenje za svakoga, ali vi ste sami sebi zapostavili. Neko vas pije bukvalno. Karta koja kaže postoji izlaz za vašu situaciju, koja i da je. Druga moja grupa. Obnovite svoj mir. Što više vremena provodite s pozitivnim ljudima, što više vremena provodite u prirodi. Sad možemo da kažemo zima je, neka je zima. Da. Pustite novu energiju. Vredni ste, sposobni i ovdje vam se savjetuje da pustite novu energiju. Dobro. Za vas učim više karte zato što sam tako osjetila i tako radim. Morate da donesete i ovdje vam se savjetuje donesite odluke i vjerujte u to. Hajde da vidimo što nam kažu ove karte za vas. Nemojte da se vežete za horoskopske znakove. Budite strpljivi jer vaši snovi se ostvaruju. Dobro. Moć reći, ili ne znam, tako bih ja ovo protumačila. Znači, možda neki od vas su... Savjetujem se da se konsultujete sami sa sobom. Dobro. Božanski blagoslov. Ja bih rekla da kod vas se završava jedan karmički ciklus. Oslobodite se besa i oni ljudi koji vas vode u negativnom smjeru. Šetnja, molitva, znači komunikacija i naučite da kažete ne. To su poruke za vas, uzmite ih, neće vam biti na odmetu. Ako se prepoznate, ako ne, onda to je to. Hajde da vidimo što nam kaže šolja za vas. Ovako ćemo.
Znači, vi ste već, ja sam opisala i karte same koje su vam dale poruku. Ovako. Pružate vi ruku, ali kao da vas niko ne vidi. Znači, oko vas su samo maske. To je već maske. Neko vam pije dušu, energiju. Bukvalno ste ispijeni i zato ste grčevito i u strahu držite. Ali ono što mi je jako bitno da ovdje imam drvo, znači kao da ste na domak nekog rješenja, ali nekako postoji neka neodlučnost kod vas. Vi ste željni promjena, ne željni promjene, nego vi ste svjesni da treba da promijenite nešto u svoj život. Definitivno, svjesnost postoji i zato ovdje imamo leptira, znači preporod da jednostavno nemojte da, ja bih rekla ovako, ne odustajte od sebe. Druga moja grupa, nemojte da odustajete jer vi niste bilo ko. Imate i tu božansku i anđelsku podršku i negdje savjete koje smo izvukli. Znači putevi, planovi koji planirate, nemojte da ih držite samo za sebe, već ih pokrenite. Ovdje vidimo da ćete biti u prvoj polovini onako u razgovorima, pregovorima, sami sa sobom i sa drugima, da ćete biti, jednostavno, vi ste svjesni da su oko vas lažni ljudi, lažne osobe, manipulatori, poslovno, porodično, nebitno, uglavnom vi ste svjesni. Dobro je kad ste vi već svjesni. I svjesni ste da treba da napravite te promjene koje ja ovdje vidim i koji vi nekako idete pa stanete. Zašto se toliko plašite? Zašto se toliko bojite tih promjena? Ko vas je toliko povredio? Pa vaša naivnost i vaša ljudskost vas je povredila. Da. Vaša odgovornost prema svima i vaš ne teret, nego što ste uvijek bili neko ko nosi sve na sebe. Ko vas je povredio? Izdaja, ljubavni trougao, prevara. Dobro. Baš bukvalno, znači, da, maske. Osjetite se kao, znači, vidim da ste povređeni na emotivnom polju. Dobro. Emotivno polje, izdaja, prevara. Prevara za neke može to da bude baš ne prevara, nego jednostavno prevara koja, da, 10 mačeva, čak moguće da ste, vi ste ali na dnu špila imam kartu sunca. I rekla bih, ovdje je vrijeme kada vi morate da odlučite u sljedeću godinu šta ćete i kako ćete. Da promijenite ne samo ljudi, ne samo da li ste u vezi, da li ste u braku. Ovdje vam se savjetuje da izbalansirate i da se pokrenete dalje. Tamo gdje ste, ne znam gdje ste, nije dobro. S kim ste, ne znam, nije dobro. Znači tu su u pitanju neke prevare, neke zamke, neki planovi iza vaših leđa, neke tajne. I ovdje vidimo knjiga, mene uvijek asocira i na tajne i na nešto što mnogo toga ne znate, ali mislim da ste saznali ili ćete tek saznati. Znači ovdje vam se bukvalno i u šolji vidim kako se vi mučite da pređete taj most, ako je u vašoj glavi klima. Dobro.
Ali ono što mi je jako bitno da ćete vi uspjeti da pređete i da promijenite i način života, pa čak i da se odreknete nekih osoba, ljudi koji su bili loši po vama, ljudi da li na poslu ili kako god uglavno, iza leđa vam stoji pomoć. Znači ovdje imamo bukvalno anđeo koji vas gleda. Znači neko postoji koji posmatra vašu situaciju. I neko može da vam u sljedeću godinu pripomogne da, kažem pripomogne, zašto kažem? Zato što moramo mi sami da odlučimo šta ćemo i kako ćemo. Znači, mnogo toga je ovdje kod vas i rasijano i nejasno i vas dovodi u tu energiju da vas zbunuje, da ste konfuzni, da ste nemirni, da vaš duh je nemiran, a to je najbitno. Znači ovdje mi se pokazuje da vaš duh je nemiran. Doživjeli ste vi neku baš veliku izdaju, posebno na emotivno polje. Prevaru, izdaju. Što nam je ispalo? Da, ja bih rekla da i ovdje imamo neku situaciju koja kaže da treba da se povučete. Da li povučete jednostavno, važnije je vaše zdravlje i vaš mir nego ovo što vidim ovdje. A šta vidim? Vidim da ste u blokadama, vidim da vaša blokadama, kad kažem blokadama, mislim na to da jednostavno totalna konfuzija kod vas. Ali kao što smo dobili, postoji izlaz, samo poželite. Tako da bih rekla da prva polovina sljedeće godine vam donosi odluku šta ćete i kako ćete dalje. Pred vas je jedan prazan prostor koji, kaže, kad imamo prazan prostor, ja uvijek tumačim kao da, pa vreme je da stavim granice. I vi ćete postaviti granice i treba da postavite granice, pa bilo na kom polju. Znači, nećete biti više niti malo naivni i imat ćete snage. Znači, ovdje imamo lava koji negdje mene uvijek asocira na snagu. Znači, to je ipak snaga koja negdje govori da trebate da se pokrenete. Ja ovdje vidim i jednu osobu koja je rekla sam može da vam pripomogne u sve to, ali vi morate da donesete odluku. To može da bude vaš rođak, prijatelj, jako bitan razgovor, posebno u prvoj polovini susret, razgovor, u prvoj polovini godine koji vam baš vam ukazuje na neke neprilike i zašto su došle te neprilike u prošlosti, zašto ste bili, ne znam, čak i javno možda osramoćeni pred svijetom. Vi ne, neko drugi je to uradio, vi ne. Neko drugi se potrudio da vas pusti na zemlju, ali ja uvijek kažem, neko s neba vidi sve, tako da ova osoba što vas je tako ponizila ili osobe, kako god uzmite, mislim da, ne znam, neću da kažem ništa, ali prva polovina ove godine vam donosi pokret, odluku i kao da vam daju ono u smislu daje vreme da se promeniš, vreme je da izađete iz tog začaranog kruga. Znači, sa jedne strane vam stoji pomoć, ali vi kao da ste okrenuti i ne vidite tu pomoć. Zašto ne vidite? Od prevelikog tereta. Ali ono što mi je jako bitno, ja ovdje imam jako lepu figuru. Šta me asocira ova figura? Mi liči na neku žensku osobu koja
koja nekako vam, ženska osoba i muška koja vam pripomaže da čujete, da vidite. Hajde da vidimo šta to znači. Baš da vidimo šta je ta ženska figura, šta želi ovdje da nam poruči šolja. Da, vreme bola, vreme tuge da prestane. Ta figura želi da nam poruči da nije sve izgubljeno, da se ne plašite da ćete ostati, ne znam, bez to vam poručuje da pred vas stoji otvoren put. Vidjet ćete ga vi. Posebno, neki su već od vas, mogu da kažem, taj put otvoreni koji vam stoji. Već osjećate da treba da se pokrenete. Znači, nove mogućnosti su pred vas. Imaćete snagu. Znači, ove dve figure predstavljaju snagu. Ali na vama trenutno je haos u glavi. Ali ja sam rekla, postoji neko ko će vam ukazati to onako lično u oči. Ej, osvesti se, vidi šta je ovdje problem. Da. Mislim da ćete vi, dragi moji, malo stagnirati ili ste već stagnirali u nekim situacijama, ali ovdje imamo vi ćete staviti, baš bukvalno stavljate pod noge ono što više ne vredi, ono što više vam ne služi. Postavljate granice. Znači, rukujete se s novim ljudima, s novom životnom situacijom. To posebno mi je naglašeno, to rukovanje, pa ja bih rekla, negdje proleće mi je jako bitno ovdje, proleće. Taj crv sumnje što vidim ovdje, što vas nekako izjeda. I što vi vidite situaciju već. Vidite jasno. Ovdje vidim neko spajanje. Spajanje. Neki jako bitan razgovor, neki jako bitan susret, da li poslovno, emotivno, da se ne ponavljam, znači razgovor koji vam donosi pomoć. Ajde tako da kažem. Da, ravnoteža. I ovdje vidimo, znači, da je potrebno ravnoteže i sljedeća godina vam donosi ravnotežu. Zašto kažem sljedeća godina? Zato što vi znači, jednostavno predugo ste u ovo što sam već rekla, a uopšte nije lijepo. Vi razmišljate već u tom pravcu, znate da ljudi, osobe su bili neiskreni, a znate i koliko vredite. Ono što mogu da kažem za neke od vas čak da ste proveli neko vreme, da li usamljeni, da li, pošto ovdje vidimo usamljenost. Da li je to bolnica, da li je to, ne znam, kuća, porodica gdje ste bili jako usamljeni i jako nesrećni. Znači, ovdje vam se ukazuje da je definitivno da ne plaćete nad svojom sudbinom, znači i ova žena koja je jako tužna, nego da se pokrenete. Da se pokrenete. I to će biti u naredan period. Jer ovdje nam se ukazuje čist prostor koji vi treba da ispišete. Da. Neće biti lako, normalno, ali vi se povraćate u ravnotežu i postavljate granice u sljedeću, znači granice, ne samo granice. Vi nećete dati da vam drugi piju energiju, pa bilo na kom polju. Jednostavno, iako je ruka vaša trenutno slaba, nemoćna, ali rekla sam da ćete napraviti velike promjene. Velike promjene koje su potrebne ovdje u drugoj šolji itekako. Itekako, znači
ovdje ja bih za ovu šolju rekla, znači baš mi se dobro povežu karta i šolja. Karta koju ste izvukli da učinite prvi korak. Znači vi ćete u sljedeću godinu učiniti baš to. Prvi korak ka svom cilju. Znači ka svom cilju i ka promjenama. Težina, tjeskoba, strahovi, maske, prevare. Ma nema šta nema u ovoj šolji. Ali to ćete ostaviti iza sebe. Iza sebe. Hajde da vidimo šta kaže ovdje karte za vas. Baš je teška druga grupa, ali hvala Bogu što imam jako moćne figure. Pomoć s neba, pomoć prijateljima, ali neprijatelje ćete prepoznati. Već ste ih prepoznali. Da. Za neke mogu da kažem da ćete započeti novi posao. Ako planirate novi posao ili pa možda malo udaljeno od vaše kuće, mjesta kako god. Ovdje mi stoji neko inostranstvo. Da. Ajde da vidimo šta kaže za vas karta. Samo da maknem šolju. Vidite, dragi moji, ovdje su u drugoj grupi neophodne i potrebne, vi ste svjesni transformacije. Da. Sad na kom nivou, ja bih rekla na sva nivoa. Naučite da kažete ne i naučite da postoji izlaz kao što smo već dobili za vas. Hajde da otvorimo karte, sljedeća godina, šta vam to donosi, gdje da budete oprezni. Tako da šta ono kartice hoću da kažu, reći će. Druga grupa. Moram da ih pomerim, da bi mi stali sve. Znači, ipak ovo su kolektivne analize. Da. Tako da uzmite samo delove koje smatrate da su vaše, a one druge prepustite. Da, rekla sam da ćete vi promeniti mjesto, preseljenje. Evo i karte nam to potvrđuju. Ovako, dragi moji, nove mogućnosti. Vi ćete dobiti informacije koje možda će vam biti bolne, ali neke informacije koje su skrivene od vas, neke dokumentacije, kako god, papirologija, koje su bile skrivene od vas, vi ćete ih saznati. I to još u prvu polovinu do proleća. Da li je to kontakt, da li je to neka informacija ili već ih znate. Ono što drugo mogu da kažem, da će možda biti te bolne te informacije, ali ćete biti jaki, jer imate ovdje pomoć. Jaki, pomoć, podršku i s neba i s neke osobe koje su od Boga, što ja kažem, znači bukvalno od Boga. Znači vama stoji stabilizacija. Neke informacije, neke vesti, vidim da ćete posebno na porodično, djeca, familija, na tom polju biti jako zadovoljni tokom ove godine. Da, ulazak u jednu novu etapu, u jednu novu eru, ja bih tako rekla. Ove informacije, zašto su ove informacije toliko bolne? Znači, kao da vas neko držao pod neku kontrolu. Zašto su bolne ove informacije po vas? Zašto? Da pitam.
umorni ste od laži, umorni ste, znači te informacije su bolne zato što su vas doveli da jednostavno bacili ste sve, znači bezvoljni, tužni, melanholični. Zašto? Zašto? Da, informacije koje ćete saznati nekako, da li od drugih, da li su to informacije, da li ćete pronaći nešto što će vas baš bukvalno, ili ste već pronašli, ili dolaze do vas. Ja bih rekla informacije, vesti, kako god da ih narečem, koji će vas probuditi. Imaćete jasnu sliku šta ćete i kako ćete napred. Da. Znači ovu zmiju koju ja ovdje vidim u kartama, bila i u šolji. Zašto ta zmija? Koja je ta zmija? Ajde da vidimo. Aha, pretvaranje. To je neka treća osoba koja je htjela da naruši vašu energiju, vaš mir, vaš spokoj. To je neka osoba koja je željela da naruši vaš dom, vašu porodicu, vaš sami. To je osoba koja je htjela da preuzme kontrolu nad vas. Nad vas i nad vašoj porodici. Ajde da vidimo koja je ta osoba. To je osoba koja je htjela da vas sruši. Kako ćete je prepoznati? Da, evo, na dnu špila i karta lisice. Pa moguće da pa vi već je znate. Ali, ajde da vidimo kako ćete je prepoznati, tu osobu. Da damo neki opis. Kad vidimo ovakve karte, kako ćete je prepoznati? Ovo je osoba koja vam je porušila, ukrala energiju, ukrala vaše nešto, ali i njoj će se srušiti kula i kula, znači porušila vam je mir, ukrala vam je mir. Vi najbolje ćete znati. Ajde, ja ću dati poruku više. Koja je ta osoba? Ta osoba je neko ko tajno, može da bude jarac, može da bude blizanac. Ta osoba je neko ko možda živi pored vas i tajno iza vaših leđa može da bude. Ovu osobu zanimaju samo interes, ne znam, nosi nešto zeleno, zemljana energija mi je naglašena i elemente od vode, elemente od vazduha. Ova osoba je željela vaš propast. I to će se produžiti dalje, propast. Da vaš gubitak, da vas vidi, vaš mir, vašu stabilnost da poruši. Zelena boja mi je, možda je rođena u proleće, možda je rođena u zimu, ova osoba. Samo da vidimo još, da vam dam što poruku više, kako da je prepoznate. Broj 7. I da li će uspjeti ona u svoje namere? Možda ste vi, zato i takva nam se šolja otvorila. Rekla sam, ne može šolja da bude za svakoga, ali uzmite ono samo što rezonuje. Da li će uspjeti ova osoba u te namere? Ona je uspjela, da se razumemo, uspjela, ali ovo me ohrabruje ovdje. Da ćete vi saznati, doznati zašto je to tako bilo. Nije sve izgubljeno, dragi moji, ovdje, apsolutno nije, nego vi ste već prepoznali. Da li će ona uspjeti u tome što je nameravala osoba? Da li će uspjeti? To može za neke da bude muška osoba. Da li će uspjeti? Ne. Neće uspjeti jer se vi vraćate u svoju ravnotežu. Ali pazite, informacije dolaze do vas
vi ćete biti svjesni i ja bih rekla da ovdje ova osoba će vam na neki način praćena od neba, univerzuma, što kažem ja, da vam otvori oči. Da. Kad izađe ova karta, kažem, Bog već čuva, tako da neće uspjeti ova osoba. A šta čeka ovu osobu? Problem sa zdravljem, znači ona je uništila vas je. Uništila vas je. Ovu osobu čeka jedna energija koja, ne želim da pričam o tome, ali šta je zaslužila i dobit će. Vi ćete, mislim, na vrijeme saznati šta planira i kako planira, a planira jako, već sam upisala šta. Već sam se umorila kad vidim ovakve karte. Znači, neko da želi na tuđu sreću da gradi svoju, tuđu nesreću graditi svoju sreću i neće uspjeti. Zbunilo vas je, ali Bog vas čuva. Da, tako da budite oprezni. Ipak budite na oprezu. Dva put se preslušajte pa onda delujte i onda verujte. Moram da vam ukažem i na to. Ne verujte svakome. Jako ste dobra duša koja veruje svakome i to oni vam koriste. Bukvalno koriste. Drugo što vam slijedi u sljedeću godinu je jedna lepa harmonija u porodici. Čak vidim u porodici u porodici crveno pero mi je ispalo, verovatno s razlogom, neka ga da razvije ovaj maler. Ajde da stavimo tu. U porodici vidim da će možda biti promjene odlaska na drugo mjesto, čak proširenje ili možda kupovina neke imovine. Ajde da vidimo šta je to u porodici. Da. Ljubav. Transformacije. Da. Ja mislim da mnogi od vas će promijeniti mjesto boravka, posebno djeca. Djeca su mi naglašena ili možda budu djeca da odu ili vi zajedno skupa svi. Tako da ono što želim da kažem da ćete vi uspjeti da ove demone koje su bili oko vas i pili su vas, da ih presečete i jednostavno pokrenete se. Da. Tokom sljedeće godine. Hajde da vidimo gdje da budete oprezni. Pa već smo rekli gdje da budete oprezni. I još na početku smo vidjeli. Ajde, znam da vas zanima emotivno polje sljedeće godine. Da vidimo šta vam se otvara tu na emotivnom polju. Možda, ljubav. Imamo ljubav. Možda bude osoba s posla, da je poznajete, čak posao mi je nekako naglašen, neke institucije, da osoba radi u nekim institucijama, da ima nešto svoje. Mislim da ćete započeti možda nešto tajno na početku, ovo je neko s kim ste se nekako udaljili, ali ovdje vidim zbližavanje tokom ove godine. Šta imamo još na emotivnom polju? Stabilizaciju. Nećete više biti zbunjeni. Ovo je neka osoba koja je smatrala ili vi ste smatrali da je otpisali ste ovu osobu na neki način. Jednostavno imali ste toliko problema pa zato ste i otpisali. Jako bitan kontakt, jako bitna komunikacija. Da, definitivno ovo je osoba koju poznajete. Može da bude škorpija, može da bude ovan, može da bude rođena proleće. Osoba može da bude proseda ili svetlijeg tena. Imamo raka. Ajde da damo. Možda bude neka daljina između vas.
emotivno polje. Osoba je neko koja je isto doživjela neku golgotu, doživjela nešto baš bukvalno teško na tom emotivnom polju. Da, znate vi ovu osobu, ali postoji neka distanca između vas. Emotivno polje tokom sljedeće godine. 2 pehara, jako bitan susret, jako bitan razgovor, ponovno spajanje, da, novi početak. Mislim da negdje ste zaboravili na ljubav, moja druga grupa. Da, može da bude osoba udaljena, ali mislim da ova osoba vas nikad nije otpustila. Bar mislim, vi ćete napraviti ne samo transformacije, vi ćete napraviti totalni preokret ove godine i trebate da napravite, i to vam se savjetuje, prepoznajete već ko vam je naneo, imate jasnu sliku i viziju, ali budite oprezni. Oprezni jer će se ova energija još uvijek držati i tokom ove godine, ali ćete imati snage da sve ovo, dragi moji, prebrodite. Tako da emotivno polje, porodično polje mi je jako povoljno. Čak vidim da osoba može da bude, ne znam, neka razlika u godinama, statusu. Još ću izvući dodatno savjet za vas. Da, imate ljubomornih osoba. Imate, to vi u prvoj šoljite kako, ali u drugoj, da, rješenje. Dolazite znači do rješenja. Hvala Bogu. Do rješenja je negdje što ste i maštali, očekivali i strahovali, za vas počinje novi ciklus. To sam vidjela i u šolji, da imate 2 velika anđela koji stoji pored vas, ali vi ćete ih vidjeti. Posebno u vrijeme vladavine Vodolije, vladavine riba, i pravit ćete promjene, svjesne promjene. Druga grupa iz šolja mi je bila teška, zato vučem više karte. Spajanje, ljubav. Ne mora da znači ljubav bukvalno, ali vidimo da vam dolazi ljubav. To može da bude i da jednostavno, da, univerzum kaže da je vrijeme da promenite se i na emotivnom planu. Mislim da vi kažete sad, ma nema šanse, to je završeno za mene, ali promjene su iznenada. Drago mi je što imam ovakav završetak i drago mi je što imam pošto vidim da ste baš imali tešku godinu, druga moja grupa. To bi bilo sve za ovo čitanje, dragi moji. Ja sam rekla, vi ćete prepoznati da li je za vas ili ne. A mi se vidimo u neko drugo čitanje. Pozdrav!